पाउसेद यमफम ओइब मरोइब पाउ खरा अपडेट तौजरे बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा थुंगलरे इंडिया दा अहुंब क्या पुरकले जेपी नड्डा इंडिया दा बीजेपी की लंगक लाकपदगी सगु थोरांग की लमदा अहुंब क्या पुरक ngamle हाइना बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ना फोंदोखरे ngasi नमिदिनी की खोंगसत मणिपुर थुंगलकी बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ना मिफम मपु ओइदुना उलौगी साइ ग्राउंड दा पांगथोकप मियामगी मिफम दा मांगना वाफम असी फोंदोखिबने मांगना मखा तारदुना बीजेपी लेंगक पारकपदगी अनोबा पोलम सिंह पुथोक्तुना सखोत लंबीदा मंजन थाबा लेबाग अम ओइबा ngamle पिस लेत्रबदी लेबाग अदु सखोत थोरांग की लमदा माइ ओनसिन बंगमलोय बीजेपी दा वोट पीबदगी लेबाग असी शांति वने लेबाग ngamlebane मणिपुर असी गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया हरगा खंगनाय इंडिया की अहम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ना लैंड ऑफ जेल आइन सुमिंग थोलमखे मासिना नतना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना आजाद हिंद फोर्स INA की फिराल आन बोइन मणिपुर लिंकटखे बीजेपी ना तेलब मतमसिदा म्योय लाख क्यादा ओसवाले स्कीम की मखाद लेमना गैस कनेक्शन फंगनबा आयुष्मान भारत की मखादा म्योय क्या लेंगना पलुप लाख मंगा फंगले मासिदा नतना इसिंग मई अमदी तोंगन तोंगन बे स्कीम सिम सेमदुना मियाम की नुंगाइना बीजेपी ना होनदुना लेरे मणिपुर असी अतोप कंट्री सिंग फाउनदबगीदमक्ता सेंटर होइना हाईवे 16 दा अजोब सेंफम थादुना कन्ना सेमगतपा हौरे मासी लोरबदी नॉर्थ ईस्ट इंडिया अमदी मणिपुर असी ट्रेड की लंबीदा अचौब मफम अमा सोइदना ओइरकलागने मांगना ngasi लाखिबा खोंगसत एयरपोर्ट मियामना ओगलंबा अमदी मिफम पांगथोपगी लंबीदा थोंगाल खुदिंगी बीजेपी खोलाव कया लाउदुन तरामना ओगलंबा असिना बीजेपी बो थाजब थम्मी मथंगी जनरल इलेक्शन दा बीजेपी ना सोइदना माइ पाकनी आइबो वाफमजु थमखे थरमदुदा सरुक याखिबा चीफ मिनिस्टर नोंथोम बेरेन सिंह ना फोंथोखिबदा स्टेट देसिना बीजेपी ना लुसिंगबा लेगा असि लाकपदगी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगलकपदा नतना तोंगन बा जाति फुरुपसिना खुंदारिबा लमदम असदा लेरिबा मियामना तंगदु लेताना हिंगबा पोंसी मयिंग अदु ओरे सही क्यादगी लमदम सिदा लेरिबा तोंगन बा फुरुप क्याना बसागी आइडेंटिटी कनबा ngaknaba honabada thengnaramba awaba kya du prime minister Narendra Modi na lamdam asida alp chanhalakpadagi prop sing hasi kanbangam lagane masima prime minister na lamdam asigi prop sing da piba asoba khodolamani aige thorongmari leina BJP Manipur Pradesh ki president A Sardan aikibada barana ningkha tamlakpadagi miyam da mapung phana ningkha tamba piba asi BJP na lengak bayrakpadagi pirba ningkha tamba asini hale housing India da BJP no lusing balengak asi lakpadagi hiram kodimakta saukhut lambi da khumang yang na sangsile लाखनिबा इंग्लिशिंग अनि कोनि थोइददि लेबाक निंगबा साबा मियाम बनोंसिबा साबा सासिनबा खुथोंगनबा नुपि क्याबो लोखराबी उहेलंबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग मरु फंगना मुथतुना लाकदोरिबा असेंबली इलेक्शन दा यामद्रबद सेट निपु की मतक फंगनबा मियामना सौगत पियो आइरे ngasi numinini khongsida manipur da thonglakhiba BJP national president JP Nadda na ayengni taipa chuthekta nauna saba BJP Manipur Pradesh ki office sangagane makhadarakpa atopa pau amadana BJP lengak asi lairaba lomi singbu utpa lengak ni aina khongjang sangsenkre police ka mungnakhre BJP lengak asi lairaba lomi singbu utpa lengak ni haina ngasi Communist Party of India CPI Manipur State Council na khongjang sangsenkre police ka mungnakhre thasige hom do Uttar Pradesh ki Lakhimpur Kheri de lomi singna khongjang zatharingada Union Minister of State for Home Affairs Ajoy Kumar Mishra ki machanupa Ashish Mishra yaunam ha ki khongbu sina khongjang loisingba gari na thomdan lomi kaya हार की बसी CPN अकन बमोंग कंटेम तौबग लोइना थवोंग असिगे मेउक्ता ngasi irabot bahun da wakan mifam chathakre CPI की थौमिसना wakan mifam famlaba matung irabot bahun की अकोइबदा रैली अमा चनना बहोनरकपदगी मसिंग यामलबा security person sin थोमजिलक्तुन रैली अदु थेंगना बहोनके मदुदगी ngahek मुंगनरबा matung रैली अदु चलहनगिदे खोंगजंग असिगे मरि लेना CPI MSC की secretary L Sotin Kumar hai mamang da tongan ba party sin lusing ba lenga kya lakre अदुभंदा की बीजेपी लेंगा गसिदि लारबा सिंपु ओटपा लंबी सिंपु नमसिनदुना थंबा अदुगुंबा तमथिरबा लेंगा गमा आइबदु ओइरे नागालमरोमदा रोनेल नुपीबु सानानिंगबा मोंगदा सानाबा यारोय राधे प्यारे श्री बालाजी इंटरप्राइजेस कौबा नागामपल कंजाबी लेरक्ता लेपा JCB की डीलर रोनेल नमरामना औकिबा था तरारो महाकी लोइनबीबु हुंदोक्तुना थंबलबा मतुंगदा नुपी असिदा खाइनादबा खंगलखिबा मरम चादे अथवा मतमदा महाकी लोइनबीबु लौसिनगदबनी आइना Environment and Economic Management Association के सेक्रेटरी S राधा प्यारी ना फोंदोखरे वाफमसी मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकपा पामिसिंगो ना अमदा फोंदोखिबने थौदोगदुगा मरि लेना रोलेन की लोइनबी नानसी पोसंगबम ना आइकिबदा माके मपुरबा माका होकिबली सिंगनी तरागे दिसंबर निपांदा लोंगे इमुंग मनुंगे अहलमन सिंग भागपो लाइरै हाइदुना पामदबदगी तांथोकना बखना होनागे
Masidagi maki mapuroi bagalun Sri Balaji company ki makada marukya tauduna asoba senpam business asida thadage. Mana sina ki badagi selasi putharklaba matamda mana odai badagi hoki balisingani kundage. January dagi mapuroi bana masanu pikal luinana koirusi haina puraga hotel amada thamlam badagi ngasi paba anjana yenglakidre. Mana wakal nungarakta badagi wanta dun lambi lamang naraba matamda Environment and Economic Management Association ki kamguna mahakpo kanbiduna ngasi paba thamlakpane pramaksi kauthoklaga mahakna kainanaba court che tharaki bajaning de aike. Fencing khabada manmarom da khadreba karigino Manipur amasung Myanmar ani ki marakta sahi chupa yenaduna lakleba border fencing ki matangda India lengakna Manipur ki lam ngangnaba honaba ki mahuta mangkhrabaso yari haipa ki mongda leiriba se karigino Fencing khabada Myanmar omgi maikeida khadraga Manipur lom thangba sarukta hanjin khathuna security fencing ni aida Manipur amasung Bharat Sarkar na lehiba state asibu lusingliba MLA humfu amadi MP ahumna punamak sigi daita logdabani aina United Front Manipur UFM ge chairman sapum samuhna akanba wafam tamlagle makatarakpa atopa pau amadana ISK ge suicide bomber sina bomb pakhain bada myo chamba gi matakta sire Handak Taliban singna Afghanistan kudum chankraba matung dalepa kaduda hingsa gi thodok lepa leidre ngarang solepa kadugi kudo city amadi Kabul da ISK ge suicide bomber sina masa sirda da bomb pakhain ki attack ta kudo city da myo chamba gi matakta sire kya amana asoka pandangle Masidana tana Kabul da suicide cursing asina masa sijaraga chataki ba attack ta nopi angang jauna myo kya sire aire thodogani mak lai khurumpham laisang amada lai khurum nari gaida suicide cursing aduna bomb pakai anduna chataki ba attack ta kudo da myo chama hena siraga kya aman aso apan nang kebane Kabul da su lai khurumpham amada lai khurum linga da suicide cursing na masa sijaraga chataki ba attack ta myo kya ama siraga kya aman aso apan nang kebane aire thodogadu ISK na chataki bani ana claim tawkhre Mafam jingadu da Taliban fighters in a question dana thamlaga operation chathagre thogadu ba prithibi ge leba kyana akanba mongda condemn tawnarakli haire Leiron Chnfam Leitabadagi Athuan Abonmei ge Asiba hkchang Lousindana RIMS ke mokta Leiri Leigedraba Athuan Abonmei mihar ke matang da sem ke baje sina mahake thawai yaudraba hkchang Leiron Chnfam amadi memorial complex ambasana ba Mafam Manipur lengak ta bibina ba haijabada Manipur lengak na pigani aibagi wafam Phawdokrabasu aujuk phawbo pidabadagi Abonmei gi thawai yaudraba hkchang Leiron Chnfam Leitabadagi hauji RIMS ki mokta ki Lousindana Leiri aire Amaromda jesina Athuan Abonmei gi hkchang Leiron chanadabagi namakta Langkol Reserve Forest area da lampi penaba aijaki ba laikre lenga ki maike de kisu Langkol Reserve Forest area da foot kun changba foot kunithoi pakpa lam ama pinana ba thawrang tawrure adubo Reserve Forest area da karigum makhal amada ki thabak tawba yadaba amade ain goiba athing ba leibadagi lampi ba yadaduna leibani aire Maharashtra Sarkar na Dr. Singh da lakamba lising kun gamathoi pigani law thokre Maharashtra Sarkar na COVID-19 pandemic matung da service tawkiba state aduge residents Dr. Punabakabadi postgraduate Dr. Singh da lupa lak amaga lising kun gamathoi pigani aina law thokre Sarkar gi matungina Dr. Singh aduna pandemic manung da miyam gi nabak kathoktuna seba tawkiba adugi namakta makoida poning thogat poina lupa lak ama lising kun gamathoi pinarba Sarkar na warip lawkibani aire aroiba da content sing asigi maroiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yengbiri punamak pathagasari channel asina domda kanarabadi subscribe tawbi subscribe tawbi rambaloinana like and share tawsu kabigan punamak po amukhana thagasari